Ves que teño razón. Pero de haber elexido a rama sanitaria, José Luis, hoxe é un destes días nos que ia sufrir máis que en típico día de restaurante petao en plena tempada do cocido de Aralín. E sabes por qué? Dime. Porque hoxe case 2000 galegos enfrontan os exames de formación sanitaria especializada para formar parte, para entrar no mundo da menciña, da psicoloxía, da bioloxía, da química, farmacia, enfermería. A esta hora son 35.503 candidatos en España os que se están a enfrontar estos exames, como dicimos, case 2000 galegos, un exame, señores e señoras, de 4 horas e media, con 200 preguntas e 10, por si acaso, por si non se quedaron con ganas suficientes, 10 preguntas de reserva. O exame comezou a iso das 2 da tarde e remata a 6 e media da tarde, así que a esta hora son miles de persoas as que se están a enfrontar a un exame que pode cambiar por completo o seu futuro. Aquí na nosa comunidade hai 700 prazas e nós hoxe o que quixemos foi ir a acompañalos, a apoialos moralmente. Que esperas deste exame? Ves con esperanzas de conseguir praza ou ves para probar e ver como é? Espero aprobar, pero es factible que no apruebe porque estudio solo desde agosto. Bueno, si hay suerte de repente y suena la flauta, pues sería maravilloso, hombre. Probar sorte, a ver si toca a flauta, pero bueno, non veño con moitas expectativas, a verdad. Vengo para probar, o sea, no me lo he preparado todavía, simplemente era para tener la primera experiencia del examen. Bueno, a verdade é que é un exame moi difícil, xa probei sorte o ano pasado, teño máis expectativas, pero bueno, a verdade é que un pouco lotería e... E canto tempo levas preparando? Desde agosto. Estes meses de atrás levo preparando varias horas a diario. Son moitísimas horas de estudio, prácticamente o tempo completo. De que te examinas? En el CIR, en farmacia. Pa psicoloxía. Eu fago PIR de psicoloxía e gustaríame quedar aquí en Galicia. Y de especialidad, pues, la farmacia de allí del hospital, ojalá. Tes algún truco para estar relaxada nestes momentos? Aprendí na carreira algo serviría, polo menos para xestión de emocións. Como no me lo he preparado mucho, de momento voy muy tranquila, o sea que bueno, bien. Yo ahora mismo estoy nervioso, pero sé que al llegar allá al examen va a ser pregunta 1, pregunta 2, y si no sale, pues la siguiente. Acabo de tomar un café e non pensar. O exame dura 4 horas. Como hai que organizarse mentalmente para isto? O máis importante é non agobiarse, tamén ter claro as técnicas do examen tipo test. Primeiro ler as preguntas con tranquilidade, intentar non poñerse nerviosa e as que non teñas seguras, pois noutra segunda lectura, pois intentar responder e responder sobre todo as que teñas seguras e as que non, pois non arriesgar. Dar los consejos de la carrera de psicología, literalmente, e intentar ir con calma. E como superas a presión de que un exame poda cambiar a túa vida? De momento non me cambiou a vida, se me cambia, contocho. Bueno, lo que pienso es que si no es este año, es el siguiente, y si no, pues esto es lo que me gusta y hay que intentarlo. Eres mi